Pun amit tabe pun sampurasun. Cisimpuring dawiji.
romo kan ngeresakeun mulinggi di buana melenggah di buana Mandalahia pun sampurasun kan melenggah di bumi suci alam padang Pokaci sang yang asri dikawariji simkuring sejak mipit amit ngajak lenggah nyai Pokaci sang yang asri di wawak sampeng Mandalapan drepokeun di bumi Partiwi kiwari di simkuring gedeg ngajaya lantaran hirup turun tinu rahayu urip ngancikna Pokaci anu kalimpahkeun di Mandala Tapa bari ngangwan wayah balik ka bumi suci pulang ke Mandalahia pancang kanca di buana di nawaruga manusia pun rahayu. Dolor. Ada tali. Tadi naik. Tanah di gol sana. Ya. Bolur. Jadi alingnya Pak. Dolor kesadayana. Anu nyelap tanah naon? Nyelap cenah ge.
Siap bangun bae, ha? Syuh, ayo. Jempe ulah ibu kabar. Duaan khusus. Anak-anak dengan sesepuh desa menarikan atau menari dengan memakai jadung sebagai sampul. Sampurasun kamu kayak Prabu Siliwangi.
tempatnya tidak lagi mengganggu tanaman-tanaman para petani. Dengan harapan hama-hama sudah ditempatkan pada tempatnya, maka gangguan hama akan lebih berbahagia lagi apabila Bapak gunakan terus bersama berupaya dengan kalangan para petani. Terima kasih. Benar Pak, bagus hari ini Pak Ali. Kami persilakan pada Tari topeng William Nonton.
Proud to yourselves that this dance is played by Mr. Darituma or Prince Shrotar himself. And each of the lines consisted of boys and girls now carrying some offerings. All of them can be united to each other.
Mituhu ka maha suci rumawat bumi pertiwi tekeni ala subah pamuki urang pada saat mengambil air dari sumber air dibawa penari akan menari di atas kendi sambil membawa burung di atas kepala. Bunyi makna simbolis atau filosofis bahwa dalam kehidupan diperlukan adanya memerlukan konsentrasi dalam kata keseimbangan bila membela dimana boleh dipinjam di sana lagi tidur. How we can see the dancing girls are dancing on the jar. It means that in our life is in order that we can be scalable in everything else. In order that our action is going to be wisely done. Thank you. kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dari tahun 2006. Apa jangan? Well, right now, we
closely about the dances from Tanekas. We are going to keep and also to thank to our God. It is called Pacara Syukuran Serendam. In this case, you know that everybody else must be able to appreciate to the Creator who creates us. We always believe in Him. Everything is coming from them. Thank you. Pun paranun sampurasun karunuhun nadahi para Sang Hyang Maha Kersana dici gugur kersukur Bunches. It means that in these days we are not anymore in our it just means that this period Deng dek.